Ku-content ngingena ngale Hotman leli ngitshela ukuthi ngibhekele wona. Yona ngiphi pressure wese ukuthi kumele uye entabeni ngoba labantu laba ngasesayidini leli baphuma entabeni bonke. Sesibamba abantu inkunzi ke, sibamba abantu inkunzi. Khona the day ngiyangafika ngajiva ngala ngase ikasi lamajida vele. Masiloko singalapho ngaphakathi bangisukela for icrate kwavala ithaveni. No sekwenzani? Sekubanzima nokuthi wonke umuntu aphume. Sokulemala noma uba gijimisa out yakhona ebambeke out yakhona mayicede ukubambeka egwazeke ke masibuyi lo ugeli lo kusho ukuthi omunye esivanayo bekaphethe amabhodlela ayi2 kanje westore amshaya ngamabhodlela kahle maqede umshaya ngamabhodlela out yakhe ikhiphe iram mshaya out yakhe mshaya mase sihamba banye pha into ama ukape 2 then bathini emona yabona no igazi lakho selenzeni seligcwele estrada and manje maye kanje emona igazi lakho uzolibuyisa ngendlela usho ukuthi wonke umuntu osemhlanganayo nje yabo emona singena ku I think kule ndlela leyo kule mali emibuma 3 yabantu then kule ndlela leyo masiloko sivaya ekugcineni siyahlangana nomuntu ohamba ngeTaxi lo muntu lo othini amajita amphushisa amajita shapo ayamphushisa amajita maqeda umphushisa iTaxi la start amaqeda ukustart ufuna ukugama amajita yini 50 rand amajita enzini amtshela ukuthi wena uyahlanya uzosika 50 rand sibangaka yabo bamsearch thatha imali yonke ke ethi ukuthatha imali yonke ibe lento le yabamlemaze ke ethi kumlemaza abayenzini ava Action. Thank you. Soweto ebukhosini Tony Montana lo bafiti athase Soweto. I hope nimnandi bafiti lapha emakhaya. I hope yonke into enhle ihleli kahle. Niyazi bafiti kusekhaya indaba strength and hope. So vandag bafiti siphethe out yethu. Introduce kancane ke mina ukuthi ubani le out. Le out le asonkokotela ekuseni bafiti. Ngikokotela ekuseni ngiyengikhohle mfethu ngikokotela mfethu ngikhathele mfethu ithi mfethu ngifuna i-podcast Rodman yabo ngithi intwana i-podcast angaphuma intwana yangitshela ke ukuthi hayi ngeke ngavana leza ama-wrong 10 yileza ama-wrong 10 intwana yami feel intwana yami Mjojo ukren amasifiki thank you intwana yami thank you mfethu yazi ngifuna uzi-introduce la yabo utshela abantu ukuthi ubani ukhule lava ukhuliswa ubani ukhula nobani until uzokube vandag uyangithola ngiyakuthola thank you ntwana akusho ukuthi igama lami ngoJabulani wakaSilanda ngikhulelele entweni eSbukeni then ngamove from eSbukeni to Orange Farm 2009 kusho ukuthi eSbukeni bengikhuliswa ubani bengikhuliswa ukhokho bengikhuliswa ukhokho wami mama wami badahlala kuphi ahlala Orange Farm yabo so nobaba naye bekahlala kuphi ezone 7 eSbukeni but bekangekho present empilweni yami yabo so kuke kwaba ne situation between obaba nomama ngalendlela leyo ukuthi omama bami bemngane kabani bemngane kasisi wami adlalela kuphi kwababa then it happened ukuthi obaba agcina abane something abayenzayo no mama then kwavela mina so lento le kwenzakala ukuthi obaba umuntu okuthini ovelele emphakathini umuntu onesithunzi emphakathini so kwenzakala lento leyo ukuthi afune ukuphika then kuhlangana i-trade committee ke bambeke phansi bamtshela ukuthi hayi umntwana wakho lo so kwenzakala ukuthi umalume umuntu ohluphayo utshontsha imoto then watshontsha imoto abaleke ubaba wamgijimisa wambamba waboshwa ke maqeda ukuboshwa umalume wathola ukuthi ushonela kuphi ejail so lento le yabanga conflict nyana ejardini ngendlela le ukuthi ukhokho wami akasafuni ubaba wami so yenzani nobaba mina wayenzani was-distance so lento le ekukhuleni kwami into ukuthi yangibangela ienga yabo so bengidlala nabanye abantwana but estradini nje bekuhlezi kukhalwa ngami yabo ngishaya abanye abantwana
yabo ngenze intonyana ubutodu nje singisitodu yabo uyawuza futhi nokukhuliswa umakhulu iba lento leyayo ukuthi uyadinga nje ukuzwa ivoice kababa yabo so into leyo engikhabathile empilweni ukuhlala nomakhulu but ukuhlaleni ngomakhulu hayi bekumnandi khona ke bekumnandi ke nanoba besafaka ke siloko sihlala sicelana nendawo lapho singahlala khona yabo besafaka yena umakhulu naye bekahola but imali yakhe nje bengafiki lapho ngoba amakhazini wami besibaningi endlini yabo then it happened ukuthi umakhulu wayenzani washona ke ene kusho ukuthi evale ngalapho bese kulama youngsters la bengi best player kuma youngsters yabo khona ucoach wangilanda eJardin vele bengithanda ukudlala ibhola ngiyi1 eJardin yabo so waba necoach ongilanda yangibona one day wangilanda wangifaka egroundini vele wangibona ukuthi ngimnandi ngaqala ke ngalandelela ibhola ke ngiyithanda yona since ngithanda idisk vele so eba lento leyo ngayilandelela ibhola ngaduma ngalapho ngase zone 7 then kwenzakala ukhokho ke washona ke khokho wami makashona kwenzakala ukuthi kumele ngimuvele kuphi ngimuvele eOrange Farm mangimuvele eOrange Farm iba lento leyayo ukuthi ngiyohlala nomama ne stepdad sa okay angifikile eOrange Farm nakhona afika ngadlala ibhola abangijabulela nakhona amateam amaningi sewangifona ngalapho ke okay it happened ukuthi ukudlaleni kwami ibhola bengatholi isupport from endlini yabo bengatholi support next from endlini and uyawuzana ubaba mangithi angisakhona ukuthi siyesathola ibond nyana netime mara sinyangikhula nya then kwenzakala ukuthi mangithola ibond unanokuthi ngimvakashela kanjalo kwathola ukuthi umfazi wakho omunye ufuna ungithelela poison yabo so omunye obvious bekanabafazi abaningi lo omunye yaba lento leyayo ukuthi uthi ngithola ebhadini ngihlele ebhadini ngiloko ngihwebhe ebhadini ngiloko ngithi ngifuna imali kababa so lento leya yaba into enye futhi ekhatha ibond yami between obaba nami ke yaba lento leya ukuthi engayamile ngiloko ngibane then lapho ngihlala khona endlini stepdad sami umuntu ukuthi yena usupportile yabo but somehow bekangafiki lapha yamela afike khona naloma angikhalimela nini ngathi maybe nini bekana nokusaba ukuthi maybe asomntwana nami lona yabo bumantunyana ezinjalo yabo so nakhona benginomjida kithi eHotman la ingosika ka time lami so bekuba nento lenyabo competition inyana between mina naye yabo so lo stood lo nanoma ivele emafamily nanoma ngiyabona ukuthi makayiye emafamily it's not like ukusho ukuthi bangiaccepta ngalendlela leya yabo ngisabona ukuthi kusana nenkulumonyana esigobisayo yabo so nalapho bengafili grand and nempatho ka Mawuledi mabengifika ngalapho ibe lento leyayo ukuthi uyawuza abangisupport ebholeni phezulu ukuthi abangisupport ebholeni senyenzani mina ngidlalela estradini futhi mina sinje ngintwana singidlalela estradini yabo ngoba uviyasa umakhulu dlalela estradini mina nanoma ngifika ngala yaba lento le ngiyabona endlini uthandwa ngilithula ngidlalela estradini yabo bengihamba ekseni bengihamba ngama7 ngiyobuya le ngama8 singise-stradini singisebholeni singisemajideni yabo kulapho ukuthi mangifika khona ngithi ngifila lento leya ukuthi nayi mo at least kunabantu ukuthi ngibagreen yabo so yaba lento leya ukuthi uma Khiza nathi webese yangishaya ngakhona yabo hayi bekangishaya ngendleleni ukuthi nami ngijabulisi yabo anyalo umntwana kumele ashaya maka ngendlela ukuthi bese ngishaya ngayo indlela ukuthi nami ngijabulisi kwafika to that point ukuthi ngelinye lelanga othi uyangishaya ngambamba izandla then mangimbamba izandla mayisevela estradini mayisevela nasesikolweni sebe ngathi mina bengifuna ukwenzani bengishaya uMawuledi and awuzwa khona nomemo announcer ukuthi phambi kwabantwana besikolo uthi hayi wena oshaya umzali wakho inini and awuzwa ngayingilongo ngibhekane ne-situation from ekhaya ngayingilongo engayami nasesikolweni ngala manye yafuthi kusangisaba nama-challenges ukuthi ngiyawahlangana okay sharp kunominero ukuthi bengingene eclass lakhe ke uMr Maluka uminero ukuthi beka supportive yabo nomemqungu waba supportive empilweni yami asho ukuthi antwana wami wenza grand esikolweni yabo ama A wethu ahleli kuwe
yabo wena nje ukuthi unide ukufocus yabo ngazama ukunderstandisa ukuthi pheka ngihlangabezana nesituation esikanje endlini yabo angiqhideke sharp nini ngisithola ngilala ema-toilet nini ngisithola ngilala emadekeni yabo nini ngisithola ukuthi ngibe namalanga ukuthi angidli yabo ngoba iba lento leya ukuthi mina ngihlezi ngisejardini nini niyazwa mase kumele ngiye ebholweni kumele ngiyenzeni ngidotshe and mase ngidotsha ezinye zezinto angisazenzi nasendlini yabo singidlala idiski angakabhayeli necox endlini okay itime la ngibukela mali ngibukela no sengihoti no yabo and nakhona lengibukela ukuthi seng expose kwezinye zezinto yabo so iba lento leya ukuthi isupport bengayithola kunto engithandayo na khona nalapho bekumele 2012 bekumele ngama Detol lapho bekusele kancane nje ngiye eBrazil yabo so nakhona lapho kwenzakalani necox bengidlala ngayo lapho icox bengithenge ngemali yami ngiyakhumbula icox yakhona ngadlala nayo one day ngoba beya ama-cox nyana lawa ama-90 rand ngadlala ngayo one day yadabuka icox lakhona yabo nakhona lapho bangikhansele efinalini ngoba singilezi esithanda iskill yabe ngidlala e5 ke ngidlala e5 kwenzakala ukuthi igame mayisezophela ngashaya iskill nyana kwenzakala ibhola yashelela ke lo muntu lo opponent yenzani yakora then umama lo beka choose abantu scout lesenzani sangikhansela so futhi mina sevali ngiye one of the best dancers ever yabo so iba lento leya ukuthi dance since ngiyithanda since ngiyibukela dance so nayo somehow dance iyangipha peer pressure ngoba dance ukuthi ngiyajiva dance ukuthi ifuna ube representable bayibiza iMilano like culture sevale vele bathanda like into zabo Italy yabo bo mama Nike bo so ngalesikhathi leso beba lento leyo ukuthi bekugqoka ama Nike abaqoka ama Nike free and Nike free since nami ngiyethanda ngibona abantu nabo bahle and yazala abantu labo bona bayenza into yabo bayabonakala na before bajive bayenzani already sebana ne crowd side now yabo so yaba lento le nami ngahalela ukuthi hayi mina one of the good days mina ngathi ngaba ne Nike free yabo and yazo endlini hayi into ezinjalo hayi abangibhayeli endlini and into engizosubhlungu ukuthi ne time nalo ngayi le crane umuntu ocrane osipana sharp yabo but izinto mina angikhona ukuthi ngisithola then it happened ukuthi ngiloko ngise-diskini khona iHotman ukuthi ngiyalabona ke and iHotman leli ngiyalithanda ke the way le dressa ngakhona no music okusho ukuthi uyalalela ama-Hotman lawa nalokudlala lo music bomaphezulu music awulalelayo and uphuma nangasezone 7 na uze ngakuphi ngase-Orange Farm okay sharp Hotman ngilithande yenzeni ngigcine ngisondela phambi kwayo and mangisondela phambi kwalo kanjalo nobhuti wami uqeda ukuya kuphi entabeni yabo maqeda ukuya entabeni nami ngayenzani yangidonsa lento le yentaba no sengithanda yini sengithanda intaba yabo sengifuna ukuya entabeni hlangana nalo bhuti lona ke sengiphilisana naye lo bhuti lo ukuphilisana kwami naye wazwenzani wahamba nami nini waya nami kuphi e18 side ke ahlangana namajita lapho ke thola ukuthi mangihlangana namajita kanjalo ngiyabona ukuthi hayi amajita abamba inkunzi nini kungenelwa amashopo yabo so nami ngagcina sengingena lapho sengenza sesibamba inkunzi nini nibathumela mina yabo uthi mina namlani yabo angiye sharp ngabona mangibuya ngiyabona ukuthi okay umuntu unesincane nyana ngathenga ngiyakhumbula Nike free lami lokuthenga lokuqala elinye liphishi kanje le-reflector yabo bengikhona ukuya ema-eventini ngigqoke cape Hotman lami ngigqoke boma ethafisi yabo but mabengifika ema-eventini bengifika ngiyenza into yami ngijive ngibone kunabantu abangijabulelayo but mina deep inside bengiyazi ukuthi hayi lento leyo akangijabulisi ngoba angikho representable yabo so yaba lento leyo ngathenga i-Nike free lami eliphishi ke hayi ngangenelele ekasi ngiyabona ke nasekasi ke base baqala ukukhuluma ke yabo okay sharp sengikhona ukuzenza ngosihlanganisela impahla there's another day coach wami bekahleza ngitshela coach wami yabona nini naloma wenza into ezibhedayo maka ungena entweni is not like uhlezi kungena light ihlezi khona abantu ukuthi bazozama ukubhekisa ukuthi emfethu bheke indlela ukuthi uyayithatha yini coach wami bengilala kwaye kwakhe ngidla naye esitsheni esiyi1
yabo i-team yethu bese babiza i-team yabo mathebula kusho ukuthi umathebula igama lami le dance yabo ele disk le dance ngontala di beach yabo so i-team yami bese babiza i-team yabo mathebula coach bekangafuni next bekangitshela naye ukuthi mfethu bheke line oyithatha abantu labo vana nabo inini bazokudistract empilweni ntwana ngibhekana nesigela in yabo so mina sengibonile futhi ukuthi hayi ngale akhona intonyana ukuthi ngikhona ukuyithola futhi yabo hayi coach into ayikhulumayo ayikho lapho ke eyavela kahle eyavela ngise groundini lapho eyavela ukuthi no sengiphathe panga no ene kusho ukuthi angithi seba viral lento le ukuthi ni Ron 10 yabo kwaba ne out enye kusho ukuthi out le ngishaya iskill la kwenzakala ukuthi mangishaya iskill nyadleba opponent ethatha ibhola lo muntu lo ukhuluma into engekho green ngaphandle why maka nakhona yazi ama fans wena uyadlisa ngenze ngiphume ngejesi phuma ngigijimele ekhaya ngibuya ngiphethe into uyabona lento lo yesekile ngiyabona leya iyavela lapho ke ukuthi lo muntu lo bewese kanza ngakhona kusho ukuthi inhleke impilo yakhe yatshintsha manje uyolanda riding uzogijimisa le ngilanda ngiyaphuma nje ngiyagijima ngiya endlini yabo nabantu bayazibuza ukuthi lo muntu lo wavela waphuma wagijima ngibuya sengiphethisekile haza lo muntu lo ayenzini uyangibona nyesa yabo ngithi ngiyamshaya avimbe ngeamrela awuthi yakhona ngiyakhabatha bomayi yabo nalapho ke manje kwekhabatha yaba lento leya ukuthi ekasi ke seyiba lento leya igama lami ngibonile ubani wenzeni manje seyenzani manje sengifuna ukubona manje angithi nami sengibonile ngalapha yakwenzakalana namachita ngada ayiba lento leya adumile uyangithola nami sengiyenzani no sengishayele peer pressure ngala sengiyenzani sengigijimisa udumo yabo then iba lento leyo ukuthi na ekasi ke sebayazi ukuthi umuntu ukuthi uvanga amapanga naloma ngiye diskin maka into esengena kakhulu kuvile yamapanga le every Friday sengihlezi ngikuphi sengijima boma etropping hlezi ngisetropping ngama Friday siyasemadayisini later on sibamba abantu inkonzi ke so ungena kanjani ku Ron 10 Ron 10 ngena ngale Hotman le ngitshela ukuthi ngibhekele so kwenzakala ukuthi kusondeleni kwami nalo lela ngintroduce kumajita mali ngintroduce kanjani le shaya round nami then ayaba lento leke socialize namajita ke sesiyachavana ye yabo iba lento le nami seba lento le ukuthi manje sekumele ngiprove point yabo amajita angifostana vele yabo and ngalesikhathi leso angaka yentabini yabo ngiyabona nalapho nayo seloku ngiphe pressure vele bengilo ngifuna ukuthi yona ngiphe pressure wese ukuthi melo entabeni ngoba labantu laba ngasesayidini lelo baphuma entabeni bonke bama Ron 10 okay baphuma entabeni bonke so yaba lento leke sengifuna ukuya entabeni ke lo ngibalekela so sorry for ukuvala ni so le Grootman leli mali thatha lokwazisa labantu laba klara ama Ron 10 klara ama Ron 10 okay klara ama Ron 10 so naye kusho ukuthi lo muntu lo ngithathayo Ron 10 i-leader uyangithola i-leader and kwenzakala ukuthi mangifika ngala ngijabulelwa ama-leader amanye yabo so ngifuna sitshela umuntu odayikazi ukuthi i-Ron 10 yini because of yabona abantu more especially thina abantu baseSoweto sisizwe ukuthi i-Ron 10 ngifuna utshela umuntu osekazi ukuthi i-Ron 10 yini like mhlambe lese kumuntu akubuza ukuthi mfethu yini i-Ron 10 ungathini kuyo kusho ukuthi mina i-Ron 10 ngathi yini i-Ron 10 into ukuthi iqale ku-movie yabo movie le into e-Ron 10 le bayilandelele from lapho ke yaba lento le yasebayenzani sebayenze ekasi bakapa abantu kubamba inkunzi so laleni le kahle kulandelelwe i-movie yabo i-character yabantu lawo kusho ukuthi be-actor labo nto ku-Ron 10 la okay so kune Ron 10 nani kune-Ron 10 kusho ukuthi back then ngithi be-Ron 10 be-Alaska be-DF yazoba i-300 Sparta yato itajikopo so labo bantu bathorarize labo bantu kusho ukuthi labantu laba nje ngabahlangene nje hayi
Angitshele ngesine eli-1 okuwaliyenza elike lakuthusa nama-wrong turn as much as nawe bese kuyi-wrong turn. Awesine liwane ke Ya, la ngena nawe wabona ukuthi asanila sengibuka uyomosha and like sesengiyamosha. Ungakhumbula mhlawumbe. Kusho ukuthi ngikhumbula the day. Yabona that day, nakhona that day angikazi ukuthi ngakhabatha abantu abangaki that day. Khona the day ngiyafika ngajive ngala ngase ekasi lamajita vele. Fika ngajive. Kwenzakala ukuthi nabo gele bangalapho bayangijabulela. Then mabangijabulela kanjalo lento le yabangikwali entweni ngasethavenini. Lamajita mina ngihlele ngasethavenini naba few amajita amanye ngaphandle. Then it happened ukuthi masiloko singalapho ngaphakathi bangisukela for i-crate. Umuntu ungitshela ukuthi bekahlele ku-crate le bengihlele kuwo. Yo, isuka ngani ngenkulumo ngiyamtshela ukuthi hayi mfethu yazi kwenzakala ngizosuka. Yabo ngizosuka emakancane ngiringe namajita. Yabo kusho ukuthi lapho ngiphaphame ngithi ngiyasuku angishaya i-crate. Ngashaya counter ngento ngalento le. Yabo hayi kusho ukuthi nayinkwa ngingakwazeka yini. Ngiyabona script. Ngingakwazeka la. Then it happened ukuthi lo bengilo umplomeni ayi1 agijimela ngaphandle. Wayenza nokhwatha amajita. Maqeda ukhwatha amajita. Kwavala ithaveni. And azwa noma sekuvala ithaveni sekufuna kubani amajita lawa angikhabathile nephezulu kufuna la majita lawa angikhabathile. No sekwenzani? Sekuba nzima nokuthi wonke umuntu aphume. Sokulemala noma uba. Then kwenzakala ukuthi ohambeni kwethu lapho besuka kuphi before kukwenzakalani siyesaphuma kuye kwafika abogela abanye abamba bayi3 angithola abogela labo babamba bayi3 babuza omunye esivana ukuthi mona ufuna umzala wakho uthi ngiyamfuna uva bathi hayi mona kwabo bani yabo hayi balento le ukuthini okay sharp asikhombe la man kusho ukuthi inhloko naye masifayini bafethu sivaye la masifika kwabo umzala lo wakhe lo kwabo le awuthile umzala labathi ikhona lapho senzani sikokota ngasentweni sikokota ngasedani room awuthile ephuma nangasekhishini enephuma eshaye ama BVD yabo asigijimisa awuthi yakhona ke gijimisa awuthi yakhona ebambeke awuthi yakhona mayicede ukubambeka ekwazeke ke Fokwaza umuntu wanona imkwaza no simkwaza so antu akwazeke awuthi yakhona kwazeke awuthi yakhona akwazeke awuthi yakhona maqede ukwazeke awuthi yakhona awuza senzani siyabuya masibuye alo ugeli lo uyangithola eba lento le yayo ukuthi ya wena ufebela uPruwami yabo mshaya impama yabo mina nakhona bengisitshela ukuthi izoba ilento le kuphela kusho ukuthi omunye esivanayo bekaphethe amabhodlela ayi2 kanje westore amshaya ngamabhodlela kanje maqede umshaya ngamabhodlela awuthi yakhikhipha irambo yabo mshaya uthi shaya la mshaya then awuthi yakhe enzini emqove evayinayo. Okay bahambe ke thina sibuyela kuphi sibuyela ethavenini kanti masibuyela ethavenini kulapho masihlela phansi kulapho singiyokhabatheka khona then it happened ukuthi okay ethaveni evala ethaveni mayicede ukuvala mase sihamba banyepha into ama uqape 2 then bathini emona yabona no igazi lakho selenzeni seligcwele istrada and manje mayikanje emona igazi lakho uzolibuyisa ngendlela kusho ukuthi wonke umuntu osemhlanganayo nje yabo yabona singena kuwe so it happened ekuhambeni kwethu endleleni kanjalo hayi umuntu besemhlangana nje hayi ngalimaza samlimaza kusho ukuthi umuntu ogcina okulemala kuye kwabamba uPruwami lapho maybe I think kule ndlela leyo kulemali emibuma 3 abantu nakhona siyazi kwenzakalena. Then kule ndlela leyo masiloko siva egcineni siyesahlangana nomuntu ohamba ngeTaxi yabona sekuya kubuma 4 lapho yabo sihlangana nomuntu ohamba ngeTaxi lo muntu lo othini amajita amphushisa amajita shapo ayamphushisa amajita maqeda umphushisa iTaxi la start maqeda ukustart ufuna ukugama amajita yini 50 rand amajita enzini amtshela ukuthi wena uyahlanya uzosika 50 rand sibangaka yabo bamsearch thatha imali yonke ke ede ukuthatha imali yonke ibe lento le yabamlemaze ke fethu kumlemaza abayenzini avaye kanti kune night game ngakhona ngalapho awuthi amajita enzani
across night lapho masiloko zama endleleni lo muntu lwangene lapho abuye sekabuya namajida ke hayi sibaleke and ukusho ukuthi masibaleka kanjalo i1 yethu iphethe isibhawu yabo ayisibaleke sharp ke masibaleka lo ngithi ungise emajidini asumuntu othanda ukubaleka yabo lo muntu lo yakuthini nesibhamu uyasibheka kudala landa kusho ukuthi nebhamu dala landa abantu ukuthi baphethe ibhamu kanje yabo uyaduleka nakaningi yabo so ibalento leyo ukuthi akasabaleki and mangabaleki kanjalo nami ngenza inyama yabo alabantu laba baze lapho ayibaleki kancane mangifika phambili ngini abamba bamshaya kusho ukuthi bangigijimisa lapho ke hashapu abangigijimisa ngibaleke yabo mangifika phambili ngini bayenzeni bayehle ke bayenzeni bamdlule yena upho wami bahambe ngiye kuye ke ngithi ngiyambamba ke ngizama ukuthi at least ngingivale naye wathola ukuthi lo muntu lo mude ki and awuzothatha uma 2 step enyana amacedo yawo ngithi ngiyamzama ayiyabona ukuthi hayi lo muntu lo maye kanje hayi enzima kufika imoto bangibuza ukuthi hey mona wenzakalani ngimtshela ukuthi abaceda ukhangathi ikhotman lami kanje yabo angibuza ubani ikhotman lami ngimtshela igama athi mara umuntu lo nyamiyazi lo masimfake emotweni yabo lapho sithi simfake emotweni hayi lo muntu la time lo muntu lo hayi mina ngeke ngimfake emotweni yami uzobhodela endleleni lo muntu lo yabo hayi iba lento le ngigijimela ekhaya bakhona ukuzama yini itaxi then itaxi yenzani yahamba yamthatha ke bamisa kuphi esibhedlela eLivembatha masifike eLivembatha basho bathi uyawuzwa sesiye siyithwa ngithi nambe sengilemele masifike eLivembatha bathi naye ngeke bakhona ukusisiza basisa kuphi eSibukeng hospital masifike eSibukeng hospital usho ukuthi sithola ogele lo ya usho ukuthi beka khabatheka izolo nangu na eSibukeng hospital and awuzophuwa mnawu naye sekumele bayomfaka something yabo iba lento le okay sharp ngingene ngalapho mina bangikhathe kahle bangistitch egrand mama lo bangistitch hayi ngizwa kubuzisa security ukuthi yebo ngubani ujabulani ngala ngithi athe mbona ako vimba lo muntu lo wakho ngaphandle ngala phuma bayakufuna ngaphandle angiphume mangifika ngithi kusho ukuthi kufike irula i1 eronten ngobeka iphethe ikhanda angithola and awuzwa malifike ngaphandle ngalapho selifuna ukwenzani kwenza istrike lifuna ukungena ngenkani lapho yabo and awuzwa makangena kanjalo kusukuma amajida ayithula yabo ereception kunamaphoyisa nayi lenjalo esigwazizo usho ukuthi izolo kwenzakala ngibugwazeke namajida ayi2 endleleni yabo usho ukuthi amajida lawo athi avimbela abantu okay yabo so yabalento leke ubuyela kumama nonto nosesiwami plaza sesiwami basenza ama research ngalento lezi ama 666 yabo kulesikhathi leso ke bekusadumela intonyana lezi ama 666 so yabalento leyo sesiwami waba interested uyawuzwa lo muntu lo balandile abatshela ukuthi yabona la bantu laba bakhabathe lento na le ngeke basinde ngizobalanda mina ngibhema ngiphuze mina ngizobabulala mina yabo hayi esomvaka kwandlula amalanga sazowuzwa vele ukuthi amajida lawo kusho ukuthi bengikhabathekile eli1 likhabathekile yabo so yaba yiyo isinyana eyangishayisa uvalo mabe ngiqala ukungena kahle emajidini ke okay sharp esikhathi sanesahamba esikhathi masamba yenelo mama uyangi uthi ngiye esikolweni ngiyenzani ngithi mama ngizoya esikolweni yabo okay sharp uyahamba uyathukela makathukela kufika amajida ngithi la okay amajida afika aphethe amakholi ke asaphuza amakholi sharp siqeda ukuphuza amakholi bathi nayi mona sibeke ngiyahamba ke ngiyababeka ke manje kwenzakala ukuthi lapho kumele ngibajikele khona into halfway yabo yalapho baya khona nalapho mina kumele ngibuyele khona yabo so ebalento leke ya sharp ngibakhapha ukufika lapho mangifika lapho ngiyacabanga ukuthi hayi makayikulu ayizophuma leti ethi ngivaya namajida yabo ngizabuya ngenkathi ke igela maziphu angivaya namajida sharp ke masiloko sivana namajida eyi1 ithini emona ngisele nendlu ngala ngasentweni ngasezweni 7 yabo ngifuna sizoya la okay hayi makuna stress asivaye ke
siye la masifika la lendlu le phambi kwepassage awuzwa ngayi game yamadice gcwele la amajidi amadice ngayi into ishop ngayi eshopini nala kugcwele la yabo hayi balento leya uthini hayi mina masimaziseni kancane singangeni yabo angifuni lezi seshopini la zisibone masingena la okay simayizisi uyabona labantu laba basuki la uthini hayi masingene asingene sharp masingena i4 room la ama bedroom ayi2 then sitting room then kitchen ke okay masingena uthini hayi bafethu ngiyogeza kule room le 1 then lele linye leli kunento zabantu expensive so ngicela ningangeni ngakulo yabo okay sharp akuna stress bafethu ngase fridge ngada kunani kunamaqanda kune store yabo angaphuza le storm lesa ayiwana ngashaya amaqanda ayiwana ashaya ipapa mina ngenze ngishaya ipapa ke yabo sivasi 3 yabo uze nale enye lekibi angishaya ipapa la lo munye oshaya amaqanda la yabo ukhiye ibhatla kufika uma isistem hey bafethu nabo bani mina nyasho ukuthi mina ngojabulani yabo lo nayo yasho igama lakhe ke okay bafethu nifunani la abashiyi bani nendo yabo okay akuna stress ke ahamba my sister makabuya sikavana ama hotman ayi7 yabo hey bafethu nabo bani ni anyasho futhi nalo yasho futhi uthi mina ngobani ba yabo yemona ubani bani okay nifunani la abashiyi bani ngake nithi ubani lo avela asambiza ke uyavela ke yabo okay sharp makavela bayambuza uThemon ufunani yabo bangishiye nendlu ngangithola okay bakushiye nendlu ubani okushiye nendlu yabo amnikazi wayi yabona sana umnikazi wayi ukushiye nendlu uyeva yena amnikazi wayi eSpanini yabo hayi wena sana umnikazi wayi eSpanini kanjani ngoba kunalapho kumele siya khona nungama 4 ikolo khona siphumayo ke yabo khona lapho kumele siya khona nungama 4 vula yi ngeke ngivule bashiye mina nendlu ngayi yabo bashiye wena nendlu wena sanivula la yabo yabona lo sibafuna ukuvula ngenkani yena wenzani mina ngihlele esitulweni ngala ngasemva komnyaka uvula uyabaleka azama ukuvula abaleka nathi sesiyazibuza ukuthi kwenzakalani hayi bayangena labantu laba sharp abaqeda ukungena bagijimela kuphi kule kamera leli ya atheni kunento zabantu expensive thola ukuthi mabangena ngalapho usho ukuthi lo muntu lo wenze ubulale lo muntu lo wadama aqeda lapho wenzani wamvala ngombhede la kubulala iowner iowner yendlu aqeda lapho wenzani wayivala ngombhede yazwa labantu lama baphuma ngalapho sebathini ngenja lezi sibulala umuntu le yabo asekhala impempe ke khala impempe yabo ibalento le yayo ukuthi yazwa no sithi siya explain sikhona uku explain yabo ukhumbula kwami khona lapho ngithi ngiyaphuma lapho yabo shawu ngebhodle ngwele phansi lapho ke makanyile ukuthi hayi la angiphansi la kumele ngilwele ukuthi ngisukume ngoba bazongishaya ngitena nani yabo abashaye ke la abashaya yabona bashayile bashaya nabantwana bekoloni aba ke shaya ke sesilamo lapha ke bayenzeni basifaka amatayere ke kanti kusifaka amatayere bathi bayashisa umlilo uyalokubamba okay umlilo maya lokubamba ayiwana kethi mathi unani unepetrol alanda ipetrol luckily enough kufika eveni yamaphoyisa mayifika eveni yamaphoyisa phoyisa lelenzani dubula phezulu umphakathi uthi ke mahawuyalo umphakathi bayenzeni alelo ukuthi singene eveni sicede ukungena evenini ke shaya eveni sahamba police station Mafatsane masifike eMafatsane lapho eba lento le yayo ukuthi okay sharp bamtshela wena bathi wena asimela yokuqala le ene manje ngale ngeke sikiyeke yabo nina abayi2 ozani ngala hayi balento le yake babhalisa istatement esethu uthola ukuthi statement esami nalo siyafana yabo naye bekangayazi ukuthi kunani la okay sharp bathini mhlazana sindingi singanisokoli majini uyangithola yabo okay ningavaya ke sharp okay sharp kwenzakala ukuthi isikhathi sihambe ke kuwe court makufike court kusho ukuthi lo muntu lo othi thina mabe siye lapho besenzani besiyomkukisa isidumbu ayosilala umfake eqaleni usifake eqaleni kwenzakala isikhathi sihambe ayenze nakhuluma iqiniso ukuthi hayi labantu lapho abayazi neke Chena trial
thina singaphandle yabo akhuluma ukuthi hayi labantu laba bayazi next and uyabona kusho ukuthi into engiyenzile yokuqala wrong ukuthi angilalelanga umzali athi Jabulani ye esikolweni mina ngayenza into efunwa yimi ngangayi esikolweni kusho ukuthi ngalesikhathi leso ngaba endaweni wrong esikhathi esirong yabo okay sharp esikhathi sinesivaye kwenzakala ukuthi siloko sama container ngithi ayisijike lento le namajida ukuthi hayi bafethu lento le container sicala into yethu nathi 300 Sparta yabo nayo 300 Sparta into ukuthini iphuma emovie yabo lokubhekelela ama-movie ukuthi hayi mina lezi asisarindi mfethu yabo into yazi ziyayenza abafethu sicala 300 Sparta mawuthi sicala 300 Sparta besi 507 if I'm not mistaken yabo sicala 300 Sparta secala from kuphi zone 7 kusho ukuthi sikhulume eFrenachim masifika ezone 7 sayenza isini Jone kapha i-wrong turn. Senivula. Ama content kusho ukuthi nakhona amanoma sivule ethu. It's not like asasa amajita. Iloko amajita wethu. Mara nathi sesine team yethu. Yabo ukuthi siya recruit. Yabo mara bayaqava ukuthi hayi mona amajita la. Yabo so hayiba lento leke yabo sifika la entweni egate la. Okay sharp. Kwenzakala ukuthi gate la senzani. First senior khona sabambe Khotmane lenye Khotmane kusho ukuthi beliphethe inyuko liphethe money bag lokho lenzani ligayi DJ inyuko la uthe mona DJ makadlala inyuko etrack emnandi umgayi inyuko yabo phindi track DJ akabona ukuthi amajita ukuthi hale iphethe hayi bafethu ayazi mayeka nje kwenzakala lo muntu lo sigcwala yena imona wena unobheke lo muntu lo yabo ngiloko ngimbhekile lo muntu lo ngiloko ngimbhekile anyamalala engaphandle ukutshela amajita bafethu lo muntu lo ngaphandle ayibe lo muntu lo lento le lo muntu washaya ngebhodlela ke ile amakhulu yabo afeinto ke yabo aqeda ukufeinta ama qovinyuko aqeda ukuqovinyuko sevaye ke ile team lesiqeda ukweqala sivaye sethi passage mase ukuthi passage sayenzani sayishare inyuko yakhona yabona nakhona beshare bengaccount share yabo qeda sifaye siyekasi ke then it happened uma qala namakazongixoxela batrese babambe umuntu oyi1 ngala ngasentweni ngasezone 7 abambonile wangalapho ngasezone 7 ukusho ukuthi umjida wethu amshawa kaka wa confess yabo wa confess ukuthi benginobani bazokala ekasi maka mina kusho ukuthi like labafikanga mina kithi yabo kuvele lapha abatsho laba abantu bangena ka umjida wami banzani bambopha amanyawo babopha uMakriza khamanyawo bambopha izandla uMakriza bambopha na into uMakriza netime izandla bathini awuzathina besingacaba ukuthi inyuku lokungaki bathi mama sibathatha namafoni bathi e27000 le abafana laba abayithathini ngimi be pocket money usho ukuthi ngiphe abafana bami 50000 ukuthi baze nalabakhanda wabo so uyabona nakhona bese kuphila kanjani kuphila kukuthu yabo akusalalo emakhaya nanoma ekhaya nje yase i-risk yakho okuye ekhaya yabo then athatha isikhathi lento yakhona ke bagcina bahlangana nehead eyi1 ke bakhulumisana indaba yakhona yenzani yaphelela emoyeni then awuzwa mina sengiyenzani mase ngiyesikolweni sengithi 300 hayi esikolweni manje sengiyenzani sengirecruit team yami sekunama 300 ngalapho ngase eside lesikolo bengingena esikolo ukuthi ngase Everton North yabo kuDash Chap sengirecruit team yami ke 300 yabo sesibamba abantu inkunzi namakhotmane wangala eKastile bayabona ukuthi le ntwana lezi nanoma sifikile ekithini yabo estyle sazo nje yabo sifika sibhayibhiyenye baya ayi athaya yabo bazongikhwatha nini ukuthi mona wena umosha intwana zaseKastile yabo ngithi hayi mona ayikho into lekhuluma yabo angihlukane na kwenzakala ukuthi isikhathi masilosa ngihlangana nomunye ukuthi bengiphuma naye entabeni yabo abona mabengiphuma entabeni angiyengaba wese angiyengaba wese so yini into beyenza ukuthi ube west from entabeni ukuthi mabe ngentabeni ngiyengena understanding yabo ngiyenje ukuthi
nyaya ngiyondlulisa lento le ngizobuya senyenza into yami yabo ibe lento le peer pressure nje ngoba mina nakithi asiye entabeni yabo bengena understanding lento le ngibene understanding mase ngiyi1 ngibona ukuthi maka kahle kahle ngiye entabeni entabeni ukuthi uyoba indoda maka mina mangibuya ngayenzani nga-actor njengomfana yabo kusho ukuthi kahle kahle lento le bengayenzele ipurpose ukuthi yenzelwe yona yabo so yaba lento le mangibuya ke bengwesi wes phela mangibuya bengingatswafi nje ukuthi ngiloko ngivaya nje ngigibele imoto yabantu ngaphezulu yabo ngiloko ngiyeza kanje ngigibele ngaphezulu futhi ke mabephuma amakolwani ke bengiba wes usho ukuthi nakimi benguzwa ukuthi hayi khona into engathi yavuka nyana mangaphakathi kwalabantu la angifuni nomuntu ozongibheka usho ukuthi sicabanele into ezincane ngibhekeni yabo sekulemala umuntu bengiba wesi ke makuphuma amakolwana yabo bengihlezi ngifuna ukukhula yabo makuphuma amakolwana okay sharp ebe lento le ukuthi nomunye engiphume nayo entabeni uyangitshela ukuthi wena Chingo awusafuneki ngala yabo ngithi angisafuneki uthi awusafuneki umphakathi wangayi bathi abasakufuni ngithi hayi ngizabona ngabo yabo okay ane sharp kwenzakala ukuthini kulamalanga lawo vele bekune event ngalapho okay sharp sihlanganise namajida ke sibuma nga6 sihlanganise sivale siyangala ngase eventini le and also lama hotman la wona ayenzani athini mina ngilethe corruption ngalapho maceda la bathatha i-team le bengibuild 800 bayajika bona bayenze X note another one again ngalapho sekune X note yabo so iba lento le yakuthi haleti ke siyangalapho ke okay sharp masifika ke sabshaya street badge garage kunetende nyana kanje sesikontirini etende lakho hayi sabshaya and yazo masiya lapho sikerento zethu siphethe amapanga wethu siphethe amagoni wethu yabo basesiwafihlile somewhere yabo ukuthi amasamba yini yabo laza nabazobhekana nathi already siyazi ukuthi angithi bangaletile ukuthi abantu bangalaba yakufuna so already namajida nawo sengiwatshela ukuthi bafethu ngalapho kukhona into kanje nekanje yenzakala okay siye sharp asiphuze okay hlangana nogeli yabo hlangana nogeli ogeli ukuthi dala ngimfuni yabo ayikele lo sikhulumisane mina naye masikhulumisana sebena agreement ukuthi hayi mfethu late ngenkathi uzangikhwatha mawusochief ngithi okay akuna stress yabo ngilo ngenza into zami ke ngenza into zami ke ngithola okay sharp mase kufika lesikhathi lesiya funana nogeli hayi angimbuki kanti khona ihotman elinye kudala lengibhekile yabo la ngikhoma uthi mfethu ufuna yabo ngithi ngifuna ugeli umunye bengilungidome naye yabo athi hayi mina ngibheke ngali kutende angiye ngalapho utende ke okay sharp kunemoto lapho ngiya kule moto le mangifika kule moto lo nyenza kanje windweni lo muntu lo wehlisa iwindow maka ehlisa iwindow yangiboze mina ufuna yabo ngibheka ngithi ngifuna umzala uthe mina kunamzala akho ngithi mina umzala mina ngiyambona apho uMhotman le ngithole wena sanfire shanye impama manje ngiyabona ukuthi shine height yalo muntu lo asiumuntu ukuthi ngaya naye gugu nawo gijima ngilandeni lande ipangaya kethe ukuthatha ipanga yami ke ngimlande ke yabo angigijimise yawuzwa mase ngimgijimisa futhi lo bekathi angisafuneki ngala sekasiza mina sigijimisa lo muntu lo muntu lo akhona ukuthola ini yabo wena oshayikile makashayelanga akhona ukuthola i-chance yokubaleka makabaleka manje mase ngibuya ngiyenzani namajida nawo sewaqala yenza naye basele manje sesenzani vele already nathi besiyazi ukuthi kunempi ngalapha nesifuna ukubona nalezi zangala zizenza mangifika ngiyenzeni ngwisitende usho ukuthi ngikhathe itende side eliwa itende iwa side endile lingayi lezi be ama 300 ke asiklapeke amajida okay sharp kwenzakala ukuthini sebazibasela uzona no sekunaba abathathele into zabo khona lapho yabo manje yenzeni tavern isibasela ukuthi mabalanda abasigijimisa nathi siyabuya yabona kulo lahlela amabhodlela nathi siyabuya seyinto le ya manje yabo until kwenzakalani kokugcina mabe sibaphusha bayale masibuye thola ubro wami usho ukuthi ubro wami lo wenzeni obambe awuthenye kanje
webambe yini yabo webambe ngebheke ephethe ibheke webambe nangelento le yebheke webambe kanye nekapi wenzani lokho eshaya ngebhanga bekaphethe ibhanganyana leli elincane la portable Diamond ohlele phansi kahle shoot Diamond lokumshaya ngebhanga yenzani ngivimba Diamond uthi mina hlukana na Diamond masiva yabo ngimdonse vele siva lokho kulahlela amabhodlela ke kulahlela amabhodlela asivaye ke mara la uzwa lo masebasilanda abasayenzini abasana lento leya sebaza kahle baloko bahamba asiva masiqeda ukuthi lophulo wami lo waqeda ukhabatha untwana ahlangane nomakhi kwazi umakhi thanda indaba zabantu wena hlezi ubekane nabo kwazi umakhelwa yabo qeda lapha yesenzeni asivaye sharp yabo and yazona khona legazi leli la khona lela ndlula phambi kwakithi yazo kuseni yazo se meeting inyana bheka ugcwala igazi asaphuma namajini already bebaqave kasi ukuthi ezinevovayi nazi mara futhi nevova yethu thina besingazi evova ekasi lethu mara bebaqave ukuthi yo bese trainer lento ukuthi labantu lama bafikile ipati nje yaphela yabo and yazo thina nalo masamba sibuma 3-4 asinandaba nabantu abazayo ukuthi bayingaki usho ukuthi sibelieve ukuthi masi 4 si3 si300 yabo okay sharp ebalento leyo ke sharp amachita avaye mawavaye manje tukwakhapha ngihlangana neBM khona mfethu mona uyo mathebu mathebu mona meyazi ubani ngithi hanyamqaba bani yabo okay mfethu uyazi nimenzeni izola ngithi time lo muntu lo mina ngimenzanga next lo muntu okay sharp mawungamenzanga next ngithi senzeni ngene emotweni sevaye siyokhuluma naye asho ukuthi uwe owasiwu ngithi mahoni yazi masenze nibe easy yabo landani lo muntu lo nibuye naye yabo then lo muntu lo uzoshwena ukuthi ngimthuni yimo asima okay sharp bava ngemajidini la mangifike emajidini yabona amanye xoxa uthe bafethu khona abantu bebafikile abantu abakwatile la amajidi asenzani siwafuna ukusichila manje umnikazi wendaba athini hayi mfethu yazikwenzakalana yabo plus yena ukhodi plus since mina ngiskima abantu abakhodi nje yabo empilweni yami since ngiskima abantu abakhodi ebalento le uthini hayi mina yazikwenzakalana labantu lama bafika wena ungitshela yabo nawa manamba ungitshela okay akuna stress yabo babuye labantu la mababuya sebavane ngevene maka yenzini inamajida bayibeke standby bayasho ukuthi bafethu nime lapho ke sontshela if khona into yenzakalayo okay sharp bangena endlini la kithi abangena ufonela uka usho ukuthi iqala sibuza Diamond bambuza uthi mawuye lo muntu lo uthi hoyi yabo ngithi lo muntu lo okhabathini uthi simfone manfika okay sharp sifonela ukawo aze ke makeza ke abatshela ukuthi bana lo muntu lo ningamsukile phumani kulo muntu lo muntu lo into enikhuluma ngayo akayazi umuntu olemanzi lo muntu lo yini yabo ifuna ukuba strike inyana ngithi naye mahotman yazi mayiseka nje njani usho ukuthi lo muntu lo sekantshelile ukuthi uya ngithi hambani ubambele strike kubo abaphume ke sharp baye kwabokawa abafika kwabokawa kawa bajike abagijimise ejartini afuna ukubagwaza la yabo until lento le yakho iringeke ukuthi nayi man amanishika negama man yabo ningalwe bafethu yabo ukawe yena sika sikhulumela ukuthi nama lo muntu lo ex node lo so if bengamkhabathi kumele ukhabatheke mina yabo enokawo truly speaking asi ex node yabo ex node is another gangster ile ephuma ku 300 le iqalwe la mahotman la waseverton no yabo so basebenzise in ama soja we 300 baqala iX node okay so ayaba lento leke usho ukuthi hayi mona indaba yakho yenzani ngisayitshela ukuthi nayiphelile and yazo mina ngibambe ekasi lawo okay sharp it depend ukuthi umzala meza the following day umzala makafika eba lento le yayo ukuthi okay sharp senze izinto ezinzenzayo late nyamkhapha ene late mangimkhapha kanjalo ngifuna ukuthatha igoli yabo bengihlezi ngiphethe yini bengekho free lapho ngihamba khona bengiyazi ukuthi ngiphethe igoni noma kanjani yabo so eba lento le yakuthi na ngifuna ukuthatha igoni manje nayo ke lokho uyangijahisa ngikhohlwa asihambe sha
okay sharp sesawandlula amajita maswandlula sihambela ngala kusikonti bona bangala yabo asiwandlule sharp cha ngilo ngitshela ugeli ngithi uyazi mina angisathanda into ezisnacks yabo ubheka amajita asekhasilakho azwenzani mina azongisukela yabo ngahlukana labantu laba ngeke bakenze next yabo okay ne sharp khapho ugeli banyekele ngibuya sengihamba kuphi esayidini labo hayi ngisitshela ukuthi ngizondlula like ngidlulile cha angivaye sharp bahleli phezulu nyana nje isituple sakhona siphezulu nyana ekhamba lo muntu lo yena ublome esituleni yena lo beka khabathekile lo kunamabhandiji vele yabo hayi sukumenye kanje bayithembile shahula nje ethi yabona amathebula so iclever wena ngithi ngiclever ngani yabo wena sanso iclever ngithi ngiclever ngani yabo athi wona sanu uyabona nimenzeni upho wami ngithi hayi mina lo phululo wakho lo ngimtshelile ukuthi umuntu wakhabathoba elela umuntu lo wazi wamtshela ukuthi umuntu yimi ngikhabathini yabo wona sanu mathebula wona sanu yabona uthi uyangibamba ngathi uyangibamba nyahlehla ngiphakamisa iskipa yabo uyabuya futhi uyahlehla uyabuya futhi makabuya ngiphakamisa iskipa lapho ngiphakamisa futhi kanti ngenzani ngesiphakamisa kakhulu uyabona lo muntu lo akaphathanga next ayingibambe uthi yakhona shaya ngempa dwa shaya ngempa khuphuka amajita lawo bewahlele phansi khuphuke ke bazi ke mase khala impempe ke lapho khala impempe kwenzakalani hala bafana laba bebakonthene laba yo angishawe ke lapho ngishawe ibe lento leya futhi kufika iveni amaphoyisa futhi lokho ngishaya bangithathe bangifaka evenini okay sharp ngihambe ke nakhona amaphoyisa lenalo lokho leyakhala ukuthi hayi nina ngathi banganibulala nje yabo anisalancedo nje ngihlupha abantu yini yabo ayibe lento leyo ukuthi na okay sharp angishiye endleleni na yabo okay ngizama ukuthi ngikhona ukufika eJardini ke fika eJardini mangene eJardini kusho ukuthi umama baceda ungifonela umamncane wami yamtshela ukuthi hayi man bengilongilele nophupha uJabulani alimala kanje mangena vele unkokode aceda ukuxoxa ufuthi ngena ngilemele hayi lento le yakithi ke bakhona ukuthi nayi bangise entweni clinic ke hayi lento le yabakhona ukuthi bangisize yabo nana lesikhathi leso bengilemela amajita wami nawo next ukuvela next hayi awavela amajita so angitshela Jabulani uke waboshwa njengoba beniyenza yonke lento le ayidini ngi-wrong turn ngiyangaboshwa kusho ukuthi nakhona ukuboshweni kwami ngiboshana khona bengumuntu wesonto yabo maka esontweni like ngesikhathi lesi bengiyangena understanding yabo bese ngiya ngoba omamami oyangisa sesontweni guys yabo kumele ngiyesontweni kanjalo yabo and also nalento le into engiyijabulelayo yabona ukuthi nanokubona ukuthi yazi umamami usho ukuthi ungiphe ilifa ukuthi ngalibuli yabo usho ukuthi umthandazo yabo yabo eba lento le ukuthi na okay sharp ngeke ngiyesontweni mase nyaya ngijahela ukuthi isonto lophu nini nyabaleka yabo okay sharp langa la khona ngibuye esontweni mangibuye esontweni ngene eJardini yabo ene okay ngene eJardini ngenza into enza ngayiphuma mangibuye endlini futhi mama moya uthi kimi hayi ema khona umuntu obekakufuna la yabona lo muntu lo bekakufuna hayi Jabulani hayi yabona kudala bayeza abangani bakho la makaloyo ngiyacela mntana ngiyacela telo dlalele kude yabo alethi kwakhona ke ngiye ephapheni ke amajita ke ahlanganele ephapheni yabo anye ephapheni sharp angifike ephapheni ka amajita nawo sharp okay sharp sabloma sabshaya ke sabshaya lo muntu lo uma bekathi ngasaphindi ngihamba naye ukhona yabo phezulu kokuthi ukhona kanjalo athi mina ngicela mina ungikhaphe manje ngifuna ukuya kithi yabo khona into engilanda okay akuna stress yabo and makasho kanjalo ngiphethe khona lo ngiproduce kunombolo yabo wasigaya inombolo kusho ukuthi naye bese ihit ku 300 spata bebaceda ukuphuma ejele yabo so ungibambise ihambo yakhe yabo okay sharp sihambe masihamba sihlangana nabantu siyabona baza kanje lo uthini
hayi mona sigcwala wona yabo awukhiya sharp akuna stress nyaya mina yazi mina sengiyangitshahile yabo mangiyangitshahile lo muntu lo salele emuva yena usayenzani usafuna ukufaka ishivulo mina ngangifika lapho ngiyenzani ngikhipha le rambo le ngiyabatshela ngibambuka ngiyabatshela letha namafoni letha lapha ngifuna ukubamba so labantu labo bona bayenzani yawuzwa abogeli abayithuna amajita yabo so ebalento leyo ukuthi ngishawa ngamabheki ngangithola ngiyabona ukuthi labantu labo hayi bazongihlula la ngigwazi kusho ukuthi ngiqala ngogeli ngiphethe ugeli kuqala ka yabo lento leyo ukuthi ngigwazi nakhona yawuzwa nade wewe ngimgwaza ngakhona yabo but uyewalemala la Samuel la yabo kusho ukuthi nakhona bese ngikwaza kuphela bengingapoint ukuthi ngikwaza kuphi yabo ngoba ngiyabona labantu labazongivuka la kwaze sharp khona ukuthi ngikwaze ne outenye kanje kube ne trance ukuthi iyabloma yi trance le mayem bafuna ukwenzani bafuna ukusiza abantu bafuna ukusiza labantu la ngigijimele emotweni yabo ngilanda abantu laba basemotweni ngiphethe ibheki ngilanda labantu laba basemotweni mangifika la emotweni lo muntu lenzani ushaya imoto umaqala yena khona azayo ke angithola okay sharp umaqala ufika esinini sesenza sesiloko vele siyavala yabo okay sharp masivaya singene epassage masingene epassage sihlangana nomjita yawuzwa masihlangana nalomjita lo ngithi nyamngena naye mangithi nyamngena umemeza abantu umemeza umaqala yabo umemeza ngegama ayi sesithi siyamdlula mina masekeli lo muntu lo samdlula masiqeda ukumdlula sesingena kukaseleni sibambe abanye for time lenye noma Chris omunye sibabambe sibaxobela amapelasi nabo then sivaye ke sesiyazula manje sikenela amakasi amanye ke yabo lo sibambe inkunzi vele sigijime phezulu abantu aqala sifihle ngaphansi kwemoto yabo so hayi belento leya ukuthi na okay sharp endlule le hayi ebe amalanga hayi man nguze bathini emona umaqala uboshiwe maqala uboshiwe okay sharp anami nguze ukuthi emoya lokho uyafuneka yabo abantu akhona angayenzi angayithathele ekhaya ngaze uzwa ngase taxini ke ngilongahamba isini yakhona lokho ixoxa emona khona into kanje yenzakele ngale inini yawo ixoxa ama-hotman ayingayibona lento le serious nini ngeke ngibhala ama-homework abo 1 ayethi obvious bengibabhizi ngento zami emini nini yawuzwa ngisala lendlini sengibhala lama-homework ama-homework wona bengiwayenza abo ngama-1 ngibhala i-homework ngiyawuzwa gogo ngiqale ngawuzwa khu yabo ngiyawuzwa amahata lawo gogo ngithi ngivula iwindow mangithi ngiyabona labantu laba basekhe around into yindlu yangithola hayi entate angitshela umama uthe Marcus hey amaphoyisa Jabulani ke ngwetsala yini yabo hayi belento le hayi sivule ke masivula mona kwena amathebula njani ke namathebula basithunya sikae ke ga isithunya se fenga tsibi isithunya abo ba re mona la tseba le ntseng ga gona le mama abo amtseba mama ga ke re ke amtse abo wa tseba le ntseng ga sithunya sikae ntana yo and awuzwa ngalesikhathi leso mangicabanga ukusho ukuthi into zamajita ezingase roomini yabona ngesikhathi lesi bebafuna ukungena abaseshi and mawuthi uyabheka kune-sports bag ne-sports bag lesinani sinamaweapon wamajita yabo mara luckily enough khona omunye athini hayi mama sikeleni lo muntu lo angithiwa siphathanga ne-search warrant yabo hayi iba lento leyo abangithathi kusho ukuthi mali noma bengivele egeyitini wamaveni yabona alandelwa nangama-private ngathi balanda umuntu omunye oserious yabo hayi bangithathe e-police station mangifika e-police station ngithini hayi angiphani nge-statement ngifuna ukwenzani ngifuna ukuhlangana nomaqala then ngibuza umaqala ukuthi uthini then sibheke ukuthi sihlanganise amakhanda kanjani ukuthi sikhona ukushaya so bebakuthathe ngani bebangithathe nge-armed robbery bangithathe ne-attempted murder and then uhlala isikhathi esingakanani ngihlale ngathi kuma 6 months try kusho ukuthi mang esigwebo ne-try okay bakugwebe amini years baye basigwebe 12 years ayishera 6 years banigwebe ni-2 basigwebe C2 okay yabo so baye
basafulela esikoleni ngoba bathi bekahle kahle besikhulumela 30. So wena uhlala isikhathi esingakanani? Mina ngihlale 3 years 6 months. 6 months. Mangicountela ne-trial. Okay. And then into yani bekunini leso sikhathi? Into 2015. 2015. So trial ushizile from 16, 17, 18, ubuye 2018 or 19? Ubuye 2019. Ubuye 2019 ngoMeyi, ngiche 2016 ngoMeyi. So enhle la ku wrong turn beningaki estimation nje mangas total? Yo. Maybe ngasho boma le team lethi nabe bese yakho levelebonayo. Okay, ungangicount. Okay, yeah, senze so ungangicounteli yonke wrong turn. Countele lezi wena bonazo. Lezi bothoralize nazo. Boma 20 something. 20 something. Mawubhekile enhle lento lokuthi ujoin i-wrong turn imoshe kanjani impilo yakho? Lento leyo kusho ukuthi imoshe kakhulu. Yabo ngale ndlela leyayo ukuthi bengi good soccer player. Yabo phezulu ukuthi ngibe good soccer player. Ngala esikolweni benyenza kahle. Yabo bengumuntu ukuthi nada ejele la bayebangitshela bathi mina yabona mawufika ngaphandle. Sacela mfethu ungayekela isikolo. Yabo ngoba into imatric yami ngayishayela la ejele la ngiphume bese ngishaya into into electrical trade theory. Yabo so nada bebakhala ukuthi mfethu sacela yabona mawuphuma ngaphandle. Yamona ungayekeli isikolo. Yabo so lento le ibe into ukuthi imoshe ngendlela impilo yami ngendlela ukuthi ingimoshele nesikhathi. Phezulu ukuthi ngimoshele isikhathi yazisa nabanye abantu ukuthi ngiyabathanda ukuhluma. Yabo so nalo I think khona abantu ukuthi abakahili from whatever ukuthi ayenzeka. Yabo and the worst part abantu ukuthi bengiloko ngiyenza izinto lezi nabo. Mina obvious mangivalelo ngiyena chance ukuthi ngaphumela ngaphandle ngisejele bangena kithi bakhomba umntana kithi ngesibhamu bakhomba noma mama ngesibhamu bayenzani bathatha eplasma so umntana kithi umncane so nalo umntana kithi engizwe ubhlungu ukuthi akayenzi kahle esikolweni yabo so bekaloku hamba ama counseling yabo so yazwa ngalabantu labo ukuthi ngintroduce impilo yami kubo angilemazanga mina kuphela ngilemaze nabantu ukuthi bangithanda yabo umntana ngebe akabhekana nalento ezinjalo noma mama naye no is like nanokufila ukuthi nanokhona lapho bengithola indawo so nano sekumbanzima nokuthi umama wami ngamshiya ayi1 naye ngiyambona nje nanoma ngimshiya ayi1 ngiyabona ukuthi umama wami akasajabule maybe uyacabanga ukuthi lento leya ingaphinda kusho ukuthi iyenzeke futhi. So uthini ke entwaneni encane yasekasi efuna ukujoin igangster as much as wena ubuya la ku wrong turn ubuya ku 300 spot uthini entwaneni encane yasekasi efuna ukujoina into efana nale ungayikhuza uthini ngoba obvious lapha ikasi lakho zikhona intwana no ezibhizi nalezi zinto angithi no mhlawumbe ama wrong turn wasekho sekunezinye uyikhuza uthini intwana enhleki esafuna ukuyo join igangster as much as wabona sobuya nasejele solimaza abantu solimaze nabantu bakini yangithola emotionally yangithola for ukuthi lento ingayenzeki komunye umuntu ungathini kuye la into engayisho ukuthi like no mangikhuluma onendlebe uzolalela yabo kusho ukuthi ezinye zezinto empilweni akumelanga uze experience ngawe kumele ufunde from abanye abantu yabo so nayo Soweto podcast like ingayi opportunity kanje ukuthi ikhona ukufundisa omunye umuntu angadluli lapho ngidlule khona so ngathi into ukuthi umuntu omdala ukhona ukuyibona usho ukuthi ahlele phansi umuntu omusha uhlule ukuyibona amile yabo so labantu laba ama life expect yabo so iba lento la kusho ukuthi izinto ukuthi basitshela zona mabasikhalimele kumele siuze ukuthi sibalalela abantu abadala mabasikhalimele ukuthi singangeni kuzinto ezithize yabo into engizobatshela yona ukuthi nakumagensi lapho akukho mnandi ngoba okungeneni kwapho kuzomela uprove ipoint yabo kunama steps ahamba lapha ukuthi uprove ipoint kuzomela kube nezinto ezideep ukuthi uyaziyenza ukuthi uzovelele ngaphezulu endo ngathi nini wena ngeke ube lucky uyazwa mina ngishaya umphakathi kangaka nini wena ngeke ube lucky uzoshaya umphakathi kayi1 ufe ozoboshwa ngeke ubuye ejele yabo uzofelela ejele
uzoyenza iminyaka ethusayo like namajida wami ayenza iminyaka ethusayo amanye sewabholile amanye sewabhema nama-drugs uyabo. So into enye engayisho ukuthi ungavumi kusho ukuthi i-situation ukuthi ubhekane naso endlini siku-overcome. Uyangithola kusho ukuthi environment esiphila kuyo okay sharp ama-mistake esiwenzayo we cannot blame anyone. Kusho ukuthi uhlezi une-option yokuthi ungakhetha ukuyenza kahle or ukuyenza kabi. Environment okay singayiblame sharp but checka umntwana ukuthi kubo kunamaqanda wenkukhu then oya ngaphandle uhlangana neqanda le-eagle. Makahlangana neqanda le-eagle uthatha iqanda le-eagle uyolifaka ngaphakathi kwamaqanda wenkukhu then i-eagle le evela ekhula nenkukhu then i-behavior yayo efana nenkukhu until ukufika isikhathi lapho i-eagle le yangaphandle nenkukhu ibona i-eagle enye. Mayibona i-eagle enye yenzani ejama lenyoni enjani endizela phezulu kanje yo hayi ngathi ngafana nayo. Already inkukhu lezi ziyazi ukuthi khona ezinye zezinto ukuthi asikhona ukuzi-attack ngoba i-eagle inomzimba and ziyazi ukuthi i-eagle mayengakhuphuka ngeke sabuyela phansi. So izoba lento leya ukuthi yafana man ngeke uyenze lento le akuhlukane nalenyoni leyo bheke phansi. Then it's up to umuntu ukuthi yena umuntu uyazama ukuthi emona alwe or something yabo. So na i-eagle ingimotivate kakhulu. Slow motion is better than no motion. Kusho ukuthi i-eagle ukuthi ikhuphuke kusho ukuthi ifufisa umoya ne. So imela umoya o-strong. So umoya lo strong umoya eyaziyo ukuthi lo moya lo uzokhona weight yami yabo. So umoya lo omunye lo malokundlula iyawuyekela. Yangithola iyazi ukuthi angeke ngifikise lapho kumele ngifike khona. Ngendlela enjalo ngifuna ukuthi khona isikhathi lapha abanye abantu bavelela into ezi-right baba sharp empilweni yabo. Kusho ukuthi kuwe ingabe into kulemazayo yangithola bashayela izandla oyazi ukuthi isikhathi sakho nawe siyeza yabo. And masifika isikhathi sakho mawuloko ume kanjalo kumele ube nama-tactics ube ne-strategy yabo. Kusho ukuthi i-rejection khona ubaba omunye ungisela naphansi makabala uthi i-area khona i-readingness. It's moment of readingness moyo lapho usifuna khona ukuthi ngubani wenze self introspection. Kusho ukuthi iyakhona i-election from God ukukhipha ngaphakathi kwabantu ukubeka uyiwa ukuthi ubheke lento leyo uzobhekana nayo ukuthi mawukhuphuka la uyazi ukuthi unama-tactics une-strategy yabo. Inama-tactics lapho kusho ukuthi ama-master mawala alwa nabantu maka i-master i-trainer i-one yabo. So umoya lo mawufika lo isikhathi leso masifika i-eagle leyo akuna inyoni ukuthi izondizela phezulu njengayo. So nasempilweni kusho ukuthi kunama-roots. Ngenza example ngesihlahla kunama-roots. Kusho ukuthi umuntu otshala isihlahla osuka ne-purpose makalahleli isidi emhlabeni then kuvela ama-roots. Makuvela ama-roots kanjani ama-roots asebenza kanzima adonsa amanzi phansi then amanzi ayakhuphuka kuvela ama-branch kuvela ama-leaves kuzovela ama-fruit ke. Masithathe kusho ukuthi ama-roots siwayenza abantu ukuthi family nabantu ukuthi abangane ukuthi ba-positive empilweni yethu yabo. Kusho ukuthi bane-mission esinayo empilweni yethu yabo bayasupport sibathatha njengalabo basebenza kanzima. Then it happened ukuthi ama-branch kusho ukuthi abantu abakhona empilweni yakho baqinile but at some point bangancampuka. Okay. Then kunama-leaves. Ama-leaves maweza ama-fruits sewazoba khona. So ama-leaves ayakubonisa abantu ukuthi baze empilweni yakho mababona ukuthi usozoba sharp empilweni. Then khumbula ukuthi ama-fruits mawela phansi ama-leaves nawo ayenzani awela phansi yabo. So khumbula ukuthi lesihlahla lesi ukuthi senze ukudla sidinga umoya ongcolile which is carbon dioxide but so nekugcineni siyofana ngani nge-oxygen. So lento leyo engibonisana ukuthi uyadinga ukuthi kube nento ukuthi undlula kuzo empilweni ezibhlungu ukuthi nakusasa uzoba ne-testimony yabo. Undlule kwinto esiyeke nibhayiseke endlini in nakusasa empilo yokufundisa ukuthi nakusasa uyofana ngento right ukuthi uyakhumbula ukuthi ngingalala ngingadlanga nependle ngiyayazi. So maye kanje ngeke ngivume umntwana omunye ukuthi alala ngadlanga ngoba lento le ngiyayazi. Thank you Njayam uyibekile ngixolele just uphi umntwana
going forward sowufundile uzibonile izinto so amazi right no wrong angifrustana so ngoba sesiyayivala ntwana yami ngifisa izinto ezigrand and kuyonke lento enhle kundlule kuyo uyazi ntwana bekuyindlela yakho Anton bengeke izikhethe umunye umuntu biza kuwo Anton so ngaloko bafethu niyazi la ekhaya le ndaba sothi podcast asihlangane indaba kulela bhathini thank you eSoweto ebukhosini thank you ntwana yami